الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه واتقاه، وقضى بالذلة والهوان على من خالفه وعصاه، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، نبينا محمد وخير نبي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الملك العلام، لأن تقواه سبب لدوام النعم وسبب لنيل الجنة من عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puas simpuji iban sunglit pamahasunci mahatinggi Allah, serta salawat iban salam papanghu natu Nabi pilihan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amuin nang dihilhal ka kato niyo sehingga hasabab simpang halga ikato taniyo simpang hunatu junjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hingga nakabatok kita niyo pakasabunnalan, nakabatok kita niyo paaka masintuhan na to Rabbul Alamin, nakapagmabuwa kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa murakuman in manusia labi luwa na tuurin naggugual Muslim biamad to in laum sinamuin pikilan niya kandi ay bimana in tiap-tiap manusia kandiri inalaum sin pikilan nila. Doon na in manusia kabayaan niya imbihay ni tirakbusan. Aon na isab manusia mabaya si isab simbihay ni. Dengan sabab yan ini mga palangkungan na akam Islam. Dalil. Iban sin alamat. Aon ding ha mga sipat si manusia na kainda-inda. Ding hakatan kaya panjari sintuhan Rabbul Alamin. Na hindi nga maka-ajaib sipat si manusia. Amuin manusia magpasakaula-ula sinin siya tagapanghati. Manusia isab
nagdarasim panghati, nagpasakaula-ula raysab, ing kabayaan niya insara, iban bantangan, din doon minting hapanghati niya. Atin niya, bang maksurun matubihan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in manusia atas dua perkala diara nila sifat at tungod simpang hati. Aun manusia wayroon to di sa panghati niya. Sa sumakawa nagdaraawa siya in siya taka panghati. In kabayaan niya umuntayaw, inamuin kabayaan sinlawang bigi jantong niya iwan simpikilan niya. Aun isab manusia taka panghati. Sa sumakawa, in panghati niya yadto, amu yadto in nangindarahikan niya, maun pahikamulka kan niya sintuhan Rabbul Alamin. Sabab simmayta, sababing kabayaan niya, insara sintuhan, minting dain doon hapanghati niya. Minting dain doon hapagbaya niya. Naangkan sifat katutan niyo, sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, in sifat si manusia. Long sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, innaman nasu arba'ah, bunatuod long niya in manusia, upat in sifat niya. Atungod simpang hati. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Aun long niya sifat hambuk usog. Nakaingat siya pabaran niya, sinin siya taka panghati. Nakaingat siya pabaran niya, sinin siya taka panghati. Di nga sabab yan yung panghati niya, tupyakay niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha alimun, fata'allamu. In pagtawag si manu siya bihat to, puro na taka panghati. Di nga sabab yan, tuntut ka matawakan, kawa ka mo panghati rin kanya yan to. Nading ang mga sifat si manusia, long sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Usog, taka panghati, sa sumakawa, wala niya biubukag. Apagkahin niya manusia, sinin siya taka panghati. Fahadha salihun, fasahibuh. Inyan lang niya tao salih. Di nga sabab yan, amuyan lang niya pian yung daha magumbang payaw. Atin niya tao, mapati baba. Bukon bang yaon na kanim panghati. Mamilas sa kanatas yung palalihan. Liwan ng katan. Sambilin sarasin Tuhan Rabbul Alamin kabayaan niya siya. Apanghati niya amuin, minting in kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Nading nga mga sifat si manusia, long sin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Iban manusia, wayroon isab panghati niya. Sarta, ima ako tuod isab siya pabaran niya sin wayroon panghati niya. Fahadha jahilun fa'allimu. Na inya anlong niya ando, tao wayroon panghati, di nga sabab yan hinduin niyo. Nini katunya ini kaupat niya minin worse. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Usog kaya jahilan niya natawakan wayroon ilmu niya. Nagbuta bisusya sin wayroon ilmu niya. Wayroon na ilmu niya sa sumakawa nagbubuta bisusya sin wayroon ilmu niya. Ibi mana? Manudsud siya parkala, minsan wayroon pang hatinin, atungod siyang parkala yaon. Amoy ning pagtawag jahilun murakkab. Jahil, kay ingatan niya na inyong kajahilan niya, sa sumagawa, pagtuyuan niya naman, usisaun biyahan. Iba na mo inpalan nyo to ning kabayaan niya. Sining parkala yaon di niya kaingatan. Di mga manusia bihay ni tabiya gatus tabiya. Yan namutapal. Yan nakimakanat.
hawno binaybayan. Sibu dai na personal, iba na social media. Nagdaraawa alim, maglilay ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ka hadis-hadisan sin panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Minsan pa di na kumuddan yung paglilay niya. Paglubak isab simbang sa takayban ng tabiya, magbilib. Bang sila makarungog na kabtangan amuin, lammalambot. Iban kabtangan kahatihan sin matataingan nila. Sa sumagawa, ing kabtangan niya to, minsan palong tawala na nag-atap. Impamaham niya, iban sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pa hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihilan ta kamo upamahan. Biya na sin hadis sin panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hasabda niya, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari, iban sin Imam Muslim, iban sin Imam at-Tirmidhi, iban sin dukaing pading mga a'immatul hadith. Dain kan Abi Hurairah, damikyan kaya riwayat isab sin Ibn Umar, atawakan sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, iban sin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Hati na yung hadis ini sahih, wayroon pagduwarwa. Insabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. In hadis ini hapamaham sing kaybanan nagguguhal taka panghati sa sumagawa biatak-batak niya in hadis ini bukon labay hapamaham sing mga ulama na kaunet to sumagawa biatak-batak niya pamaham niya siya hangkan dun hay niya hadis ini timaw din mga magmumundo tabiya pasalin hadis ini manunjuki in Nabi sallallahu alaihi wasallam naraak na siya sintuhan Rabbul Alamin in paparahon mag-atubang iban sin mga sila satro sintuhan Rabbul Alamin. Nalawang sina mo in maglililay kay banan bang bihad tulong niya bang kitalong niya makita satro sintuhan sagpiunta na magtuy. Angkan magpakita kita nyo nakainda-inda. Hakatan binaybayan sinamuin bangsa muslimin. Tabiya gatus tabiya. Sabsimbihad din pamaham nila. Impanganali nila in hadis na may tai. Minsan palong taamuin satro wala nagiino-ino. Wala na ngulit kay mo. Maharos na kay mo imbunuon mo siya. Di. Haram. Diat tumanjari. Sabab bang tasadya kya pahaman atau bang niya sadya kya pahaman. In hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin fahman sahihan sin pamaham amuin buntul tanto di sila makahinang simbiyato kakahinang. In hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nabatbat na tuhain doon. Imaksud niya, iban makna niya. Bang nato siya dungdunganing kabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu. Atin niya naraak ako. Wala imianin Nabi umirna. Naraak kami. Atawakan umirtu wan nasa ajmain. Awal muslimina ajmain. Naraak ako iban sin mga bangsa muslimin katan. Bukon. Wayroon riwayat bihadto na may tai. Sa sumagawa imbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas. Naraak akulong niya ako sintuhan. Pagsakali ang pasyawnuan sin kabtangan an uqatilan nas. Wala imiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam makabtangan niya, hadis niya, umirtu an aqtulan nas.
Sabab bangin baita sin Nabi, umirtu an aktulan nas, imma na niya, naraak na ako sin Tuhan, in papabunuon ka ako, in mga silayad tumano siya, amun satro sin Allah. Namauno na sadya in amo in address, biutang kanya sin Tuhan Rabbul Alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala na mo kolong niya piyara, ya Muhammad, buat malingkan rahmat pakatan alam. Pakatan alam. Wal alamu kullu syai'in siwa Allah. In alam pagyanon, katan sa barang manusia, katan sa barang piyapanjari buat malingkan ni Allah yung pagtawagkan niya alam. Naibita sin Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala na mo ko piyaraya Muhammad buat malingkan lang niya rahmat pakatan alam. Ano na sadyay namun? Ano na sadyay mabayta ta? Ini maiyan ta amoy na ayat ini. Bangsaw pa may pagma na tasin hadis, naraak na ako sin Tuhan Rabbul Alamin, ipapabuno ka ako in satro sin Tuhan. Minsan pa mga satro amoy wayroon nagsisino-sinuyaon. Ipabuno na ka ako. Ano na sadyay namuin? Biyadiin na yung pagmaksud na to sin ayat na sabot na to hain doon. Naringa sabab yan yung piyakay sin Nabi, umirtu an uqatilan nas, bima'na al-qital, lal-qatl. In qital, aon din doon pagyanon lang sin mga ulama ul-lughah, al-mufa'alatu bayna ithnaini. Piagsauhan sin dua. Ambok parkala, piagsauhan sin dua. At iniyabang tabi, ma'nahan tuod, in kahimut-mutan si ma'na niya, umirtu an uqatilan nas, naraak na ako sin Tuhan Rabbul Alamin, in paparahon magbuno, ha mga sila mamuno kako. Ay bimana, maharus sadya pa Nabi sallallahu alayhi wasallam, in mamuno, abila siya bunuun na. Sabab hamasayad to in Nabi sallallahu alayhi wasallam mga ummat al-Islam. Panagnaan in Nabi piyarasin Tuhan Rabbul Alamin, wayroon hinang niyabot malingkan magpalanyot sa jasim panauhid pa Allah. Wayroon pag asagduho. Wayroon pag pagpangkal papagkahinya manusia. Sa inhinang sin Nabi sallallahu alayhi wasallam, panagnaan piyarasya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpalanyot sin pagpanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diaak ni mga taukatan, pag Muslim ka mo, haway roon laway pagpakaypuddang. Diaak ni taukatan, pag sadak ka mo, haway roon paglaway pagangkat puddang. Diaak na ingkatan, pagpuasa ka mo. Haway roon paglugos. La ikraha fid din. Sabab way roon paglugos haa ka masinggitan nyo. Di ko manjari dumihil ka hukaw papagkahi mo mano siya. Hakar na sadya mo in pasurun mo siya palawm sin aga ma Islam. Sa hadalang bihadto, in Nabi sallallahu alayhi wasallam, kay ingatan na to rin kisa na kaunayad to. Kisa simpangho na to Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Bang uno, in kakahinang kanya sim mga bangsa Quraysh. In laka-lakaan siya. Budjawon siya ring hakauman niya. Sambilim miyamot, pakuhaan na siya dugo. Yagnaan din doon ha mga pangaway niya sahabat sin Nabi sallallahu alayhi wasallam. Piagbuno yung mga sahabat niya. Piagpatay. Habang man sadya kaubahan, inaga mapanawag-tawag nila rin doon, halaw man si mga bangsa Quraysh. Narunhay ni, naghain man, naghijra, in Nabi sallallahu alayhi wasallam. Iban si mga sahabat niya matupa Madina, dahil di iti magna na tuod, insa lagu-lagu pamuhinga si mga bangsa Quraysh. Bukon namang jana-janain kan nila,
manggura-gura, bukon na sa sumagawa, mangawa na niya walihan si manusia. Panagnaan buno hakazwatu Badar, hikarwa buno hauhod, iban sundo kaing pading ha mga kazawat, inagtag na simbuno yad to mga Quraysh. Naring nga sabab yan, Nabi sallallahu alaihi wasallam malukay siya na manduka. Iban malukay siya na ngannal, bang unin hinangon niya. Sabab di siya mabaya, mag-asag dugo, papagkahin niya manus siya. Hingga idinan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkalong niya hati niya magmula na ingkamo yan, di pena niyo imbaran niyo rin nga sabab yan na kapag hadisin Nabi, nagsabda siya, umirtu an uqatilan nas, naraak na akulong niya sin Allah ta'ala, hipapara mag-atubang in mga sila umatubang kaku. Umirtu an uqatilan nas, ampay nas din di ibu kuning katan nas, sibu day na hadis, siban sinal Quran, batlang mo kalimatun tufidul umum, hati na kalimat, malangkum niya ning katan manusia. Bukon bang kita magpakarungog halom sing Quran, yung maksud niya katan manusia. Na maksud din dia hadis ini, umirtu an uqatilan nas, bukon im maksud sin sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bat katan manusia, katan satro sin Tuhan, bukon. Minsan din na Quran, unimbay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina qala lahumun nas, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Innas panagnaan yadto, amunain, innas panagnaan, amunain Nuaym ibn Mas'ud, innasi karwah, amunain Abu Sufyan ibn simpangabay ni abang sa Quraysh. Alladhina qala lahumun nas, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Narunhayin nilang sin mga ulama al-mufassirin, magtatapsir mga ulama al-muhaddithin sin hadis sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaksud long niya sin nas dunhay niya hasabda sin Nabi, bukon katan sa barang manusya nagkukupur patuhan, buat malingkan innas din di amura im mga silabang sa Quraysh masub mamuhinga papangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya, bang tama na manahan tuod, ingkamaksuran sin hadis sin pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naraak na ako sin Tuhan Rabbul Alamin. Ini paparaka ko mag-atuwang im mga sila sa suko, mamuhinga kako, daing ha mga bangsa Quraysh. Daing ha mga bangsa Quraysh. Ang patabiya katos tabiya. Ado kaylo. Mano siya di magsino-sino. Mano siya wayroon da isab ng jilaka kay mo. Kaibanan isab ding ha mga bangsa Muslimin, nagbubual Muslim. Magtuy madto, sagpion sin mga sanggut. Sagpion sin utak niya. Buluhan sin sinapang niya. Inyat to mga palangkong manaka may Islam, kabalikan na mo salawat wayroon kimuddan. Iban bukon niya to pamando sin akamatan niyo. Dinuna dinun salam. In agamatan niyo agama. Yaon din doon yung pagsalamat siyalamati. Hangkan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo maramo magbak ding ha mga bangsa Muslimin. In mamungkaw assalamu alaikum wa rahmat Allah. Kasalamatan kay mo ding Allah subhanahu wa ta'ala, iban rahmat ding ha Tuhan Rabbul Alamin. Biyasin sa kaula-ula siyalamat mo siya. Hiyaram mo paginhawabaran mo, impuhingaon mo siya. Damikyan. Dahil nga mga dalil sa kusog-kusog, sinimaksod sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyasing kaagi na tuhain doon, hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Iban dahan yung mag-atubang, dahan yung magpaliw-liw puddang. Hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisyo ya Allah,
mga sila sa suko, amuin magpamuhinga kanyo. Mga sila manusia, masub magpanglangpas simpangaltaan niyo. Masub manghalali sinyawalihan niyo. Amuyat to inipapaatuwang kato sintuhan Rabbul Alamin. Ampay mga sila manusia, amuin, yan pa nakaw salamatun din doon haloman nila. Na mga sila yadto, imbayta sintuhan Rabbul Alamin hafarman niya, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wala kamulong niya liyang sintuhan, hafarman niya. Wala kamulyang sinallahu subhanahu wa ta'ala magmarayaw an tabarruhum minal bir. Inhati sing kalimatul bir, kalimatun ta'ni jima'ul khairi kullih. In kalimatul bir, hati niya, yaun na rin doon na po ning katan karayawan. Ang kanawang kumagpakawas sa ibang magpakarug na siyat nung niya, birrul walidain. Biyasin sa kaula-ula, papabaktiun ko, papahinangon ko karayawan parwa maas mo, sin uno-uno na tibayhuan karayawan kay ngatan mo, hagsuan matto pamaas mo. La yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. An tabarruhum, wala kamulyang sinallahu subhanahu wa ta'ala in magmarayaw sin uno-uno na tibayhuan karayawan, ikahagso mo papagkahimumano siya iyaon. Muslim, mu'min, kafir, kataan mano siya. Iban wala kamulyang sinallahu subhanahu wa ta'ala wa tuqsitu ilayhim, magpaadil kan nila. Palinduhon mo kaadilan din doon. Bukon bang aon bang sa muslimin, iban bukon bang sa muslimin nagambulda, miyaon pahadarat mo, indapitan mo bang sa muslimin sa bablong niya pagkahi ko muslim. Minsan pa intagdo sa pagkahi niya muslim niya. Inyad to damikyan tiyang langan sintuhan Rabbul Alamin. Sabab hambuk masah, aon hambuok ding ha mga bang sa muslimin. Nang langpas, iban nangawa alta sin pagkahi niya muslim. Hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narain doon man naglagin tagdapusin alta yung bang nakapakainin alta niya. Inhinang sin nanakaw amon muslim yaon, binin niya in alta iyad, turin doon habay sinambuk Yahudi. Binin niya habay sinambuok Yahudi. Nasahin ka inhinang sin tagdapusin alta yaon, iurol niya in limpa sin siki sinamuin nanakaw sin alta niya. Pag-urol, intiyub-tuban sin limpa sin sikirin doon habay sin Yahudi yadto. Pagkita niya yun, ninalta niya. Inong makato, so karulong niya po ako sa karulong ni Yahudi ni. Ba't yan ito ilong niya kaninalta ko? Atawa kaninalta na mo. Nampa nila na yasubo. Biyadiin lang ning kakawa mo ini. Iban biyadiin ko mong makato nakasud matupakaw man na mo. Sima pa kailuin Yahudi, ibut buko na kulong nin nangawa yan. Biniin yan long niya sinusog ding kan niwingan niya long niya bihay ni. Biutang pimutang niya sa jalong niya rindi kako. Naando imbiya kako isa binilong niya huwat-huwat. Sinintag na po, sinalta ini siya tuod. Ay ko to inilong niyang liyang pasan niya rin kan niyo. Alaw si mga Muslim niya, hindi kami magkahakan. Maita, sabab sin Yahudi. Bukon ka Muslim. Ilyaukan mo long niya, bangsa na mo Muslim. Dahil nga sabab yan. Inhinang sin mga tagdapo sin alta yaon, diyan nila Muslim yaon, iban sin Yahudi yaon matupahadarat sin panghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piya hukum. Panabi sallallahu alaihi wasallam. Ang panilabiytaan ni Nabi, nakatilasman sila,
sinimatan pardo sa handa tuod, innangawa sinalta nila, pagkahin nila Muslim, beitaan nila yakas sakasan in Nabi sallallahu alaihi wasallam, andulong niya, ya Rasulullah, ayaw mulong niya buki si in aib sintay manghud na mo yaon. Sa babang mulong niya biukisan, biyak muralong niya ini, nababa, inamuin, agamatan niyo amunin, agama Islam. Katuan na lang niya indo sa payahudi yaon. Doon hay ni malukay naman do ka in Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hingga timurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, abila kaulong niya maghukum, hukum kau sin hukuman niyan din dooning kaadil. Minsan pa, intagdo sa Muslim, inkyaro sahan niya Yahudi, katuan in hukuman mattan pagpaadil kaulong niya. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Wala kamulyang sin Allah subhanahu wa ta'ala magmarayaw sin uno-uno natibayhuan karayawan yagso niyo papagkahin yung manus siya labi luwa na inwayroon nag-aagama sin agamatan niyo. Iban magpaadil kan nila sa kainuin sila yan long sin Allah. Wala nila kamulong niya diuroy ding ha kauman niyo. Iban wala nila kamulong niya biubuno hakarna sin agaman niyo. Pagmarayaw kamu, iban pagpaadil kamu kanila. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, amuyad to mga kamaasan na mumulya katutay manghuran. In kamumulahan abila kita manudsud habukon parkala ta. Upama kun niya bangin amuin pangingat mo tungod si pangingat doktor. Ayaw mo panudsuri in pangingat sin mga silang kalpintero. Bangi sabing pangingat mo, tungod mag-drive, ayaw mo panudsuri isab, inamuin pangingat sin mga sila doktor. Sa baba mo ini nagyatukato tanyo bihayaon. Inyaon mapanday ha akida, sa sumakawa manudsud siya parkala pikhi. Inya unisab mapanday hapikhi, manudsod siya parkala hadis. Inya unisab mapanday hatapsir, manudsod siya parkala mo sin pagyanon ta manudsod. Amo in usisaon niya tuod suro nin parkala yaon. Sari na sabang mga pais-pais sadya inamuin, hajaton niya rin doon hambuk parkala yaon way salla niya. Sa sumakawa in usisaon mo suro nin parkala, bukon parkala mo, asal na dya magkangi. Kumangi na sadya impamaham, iban kumangi na sadya impanayma sintilibutan mo. Mura-murahanin kita niyo salamatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bang manisab ini risala muna pabaran ko danay mga sila nagguguwal damikyan taga panghati. Mura-murahanin kita niyo taupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta tunjukan niya pakasabunnalan. Hindi kita niyo palingon niya ding hapamaham sawasa hatungod sin agaman niya. Inni da'in fa aminu Allahumma gfir lana
ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وادخلنا في جنتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.